Epa lagunok ongi etorri Lasto Txapelen kanala eta hemen gaude berriz Morhem City of Dame. Honetan joango gara beste eskaramuza bat jokatzera, ia hemen gertatzen den. Crear partida. Eta joango gara, a ver. Aleatorio. Eta hasiko gara. Ez dakit zen moduz mugituko garen, izango da beste pertsonaten kontra. Edo agian ez dakit. Eta saiatuko gara alik eta hobekien egiten eta moldatzen. Vale. Vale. A ver. Oh, caca. Vale. Hemen akabatuko dut lehenengo txanda. Oso ondo. Lepando eskumatxa pikutara. Vale. Hau, suposatzen ere praktikarekin hobetzen joango garela, eta bar. Vale.
Vale. A new round has started. A ver. A ver. A ver. A ver. Vale. A ver. Mm, a ver. No les da. Puta da justo hor herrian jartzea. A ver. Vale. Venga ya. A new round has started.
Está bien, vale. Ay. A ver. Vale. A ver. A new round has started. Vale. Vale. Ouchior. Au. Vale. Vale, hau ere jauziko da. Uf. Vale. A new round has started. Vale, bigutara. Your warband morale is critically low. Bueno, a ver, beste partida konparatuta asko eso hobeto joan da honeko partida hau. We'll have to keep this fiasco from reaching the Baron's ears. If he finds out about your defeat, he might decide to replace you with a gang of Bretonnian shepherds. A ver. Vale.
Bueno, lagunok, hau izan da dena, espero gustoko esan zaizuela, eta hurrengoan, gehiago.